Denge gel, Denge Kurdistaniye. Jinavendan uçan Radyo Denge gelden başkodarın heja İrone Haziran 2025 Düşemli Brüksel saat 13 Lamede çağırdı. Hemen uçendin avarojede peşkeş biken despek çansar uçenme. Rebera Poj Akademiya Jinolojiye Peyamek şant. Komiteye Navendiya PKK Gut en banktekin ku beriyarın kongreya dozdemin rast vere femkirin. Rebera Po Penus diyarı zaruk anker. Filozof Michel Lovegood fikrin Brez Abdullah Öcalan cihe ilhamene. Dubareden başkodarın hecem dest be berfiriyan uçeyen xadikin rebera pod sihe gulane de Akademiya Jinolojiye re peyamekşan. Rebera pod şankir ku projeaviya derbare jine de ku nivçoma bu edi tamam buya utişta dmine pekanina veye. Rebera pod be peyama xwere kulikek ku de hewşa wî de şîn bûye jî ji bo hemû jinan ji Akademiya Jinolojiye re şand kire. نامه ریبر آپویا جبو جنولوژی بویرنگیه من جزاروکاتیا خواه هودا از ببم هوال و ری هوالا جنه یا هری باش ده تکلیا من او دایکا مدجی لگرین من آجبو جنا آزاد تکاری وریدیدن از گریدای خیال خواهین زاروکاتی مام به ویرنگی من جان کر و تکوشین آزادیا جنه درخست هولی دما از نو آنیم گراوا امرالی من گوتبو خباتا من آدربار جنه ده پروژه کو نیفجومایا اف خباتا من ایدی تمام بویا و تشتا دبینه پیکانینا ویا تکوشینا آزادیا جنه میراته که گله گرینگ عفراندیا اف میراته بداینا حزاران شهیدان حتی روژا ایرو هات و نرخه که گرینگ آواگر پیوسته بیزانین کومن هر تم خواست جن بجین و او بین جیاندان هر وندهیه کی وان هر تم از اشاندم جبو من گوتن او کره خواندواندایا من جی خواست از ببم کره کی زاروکه کی هجای جنان و که ریگازا پنگهین آتا کوشینا من دیار کریا من جبو جنان ریگازا هیویه پیش خست من گوت بیوسته هر جنک آزاد ببی وکی میره کی من جی بپیوانین اتیک و استتیک این لگوری آزادی شکل گرتنه خواه تربیه کرد من گوت ریگازا بنگهین آسوسیالیزم آزادیا جنیا پیوانا میره کی یا سوسیالیست جی او کو زانب لگل جنه با اوای کی راست بجی او ریگازا بنگهین آسوسیالیزمیا ده تجربه سوسیالیست اند تواهیا دیرو که ده هاتن جیان کرن او ریگاز هر تم کیمایا جه مارکس حتی ستالین جه ماو حتی لنین اگر پیوندیا تواهیا ریبرین پیشنگ آب جنان را وریلی کولین کرن و اف حقیقت هین باشتر وری فهم کرن پروژه من آنیف چومایی به جنولوژی رجی مشیا من خواست به وی توری و دیگه پرسکری کاجنه راست پیناسه بکم وکی کو بوده ها گوتیا حتی کو تو خنجرات پشتا جواک ده در نخینه دو نکاری قد تشتکی بکی بله گلک پرسکری که این جواک هنه لی خنجرات پشتا کولتیا جنیا حتی کو دو وی خنجره در نخینه دو نکاری تو پرسکری کان چاره سر بکی جنولوژی به وی مابسته ریکی گرینگ در باز کریه که ده گب نیر خاکی داین نها پیوسته افکت به پیواجویا نوره هین زیده تر واته قزنج بکی پیوسته هبونا جنه راسوره پیناسه کرن و ناسنامه و هبونا جنه بره بازا وک هبیبونه پینر خاندن سیمون دبیجه یا وکی جنه نایدنه دبیجن پیوسته ناسنامه جنه یا کو خاطی آوا کرن جهمان زیاندی پرس وره پاقش کرن دبیجن جبو وی که لهوربون بکن عینی وکی کو وی ولف گوتیا دوی اوده کی عایده جنه بخواه پیوسته درباره خود بفکره و کار به خواه آوا بکه از دزانم جنبون چقا زحمته و به ویزانه بونه ویاده بیجم دما دبین چنده تجاویز یا ظلام ده جاندکه با آوائی که آزاد خواه آوا کرن جبو جنه زحمته لی جن وی راستیا شوی دینار قاسی من اشکشاندنه
به هرسبونی هیست دکن یا نه از دزانم از به هرسبونی هر روز به اوای کی فکری خونو دکم چاره سریه هلد برینم و جبو کوژن به اوای کی آزاد بجی دجیم واقعا جانه لجمن به ویرنگی راستی قزنج دکی دی گوتن کو فمینیست بیژن چما میرک پیشنگیا تبرا جنا کردکی مافتارن خوزیا جنا قریبیا اف پیشنگی بکریا منجی افگلکی دخواست مخابن لدر وی تفگرا کرجی بگشتی جی هینا اف پیشنگی در نکتی هولی من هر تم گوت دوی جنا آزاد چاوه و جبوه پروژه توری چیکرن من بیردوزیا آزادیا جنه و جنولوژی پیشخست من افگهان ده هزار خستن بونه من جبو و گوهراندنا میر و بریا جنه آزاد کرنا جواگه هولدان کر خبات مشاند جبو کو ببم زاروگه کی هیجای خواندواندان من اویک کریا از ببنده وارم کو من به راستیا من به اوای کی راست فهم بکن از دزانم کووی جن پیشنگا پیواجو آشتی و دموکراسی یا کو هول ددن پیش بخن بکن او خودین جنوبی زیدتری سرکفتنین کو حتی نها هاتنا پرس خستنن باور دکم کووی جنها او پیدجی پیشنگی بکن و دبیجم کو جنها او پیدجی از هر دم قاسی کو هون پیدوی ببینن بواره بجیم و بواره بم Belgodarın rapora komite anavendiya PKK heye ev rapor jî pêşkêşî kongreya 12 a PKK hatiye kirin. Di destpêka raporê de şert û mercên avabûna partiyê tînin ziman salên destpêkeyên gerilatiyê û pêvajoya wê demê jî tê vegotin her wiha xwerexnekirin jî di raporê de heye kerem bikin. Komite Navendiya PKK di çarê Gulana 2025 de rapora xwe ji bo Kongreya 12 pêşkêş kir. Komite Navendî tîne ziman ku ev kongre di tekoşîna azadî û civaka demokratîk de wê pêşiya serdemeke nû ya dîrokî veke. Komiteyê destpêkê balkişandiye ser şert û mercên avabûna PKK û hat bêje. PKK piştî Gulana 1977 dema hakîkare hate qetilkirin li dijî vê êrişê weke toldana şoreşkerî pêşket bi berxwedanên hîlwan û sîverekê li Kurdistanê di nava gel de serhildaneke nû ya azadîxwaz da destpêkirin. Dîse PKK li dijî darbeya faşîsta leşkeriya 12 Îlûnê di zindanan de û li derve berxwedanê birêxistin kir û da meşandin. Berxwedana mezin a zindanê bêtaybetî 1982 berxwedana rojiya mirinê ya mezin berxwedana çardê tîrmehê hêjî weke destanekê di nava gel de dijî. Bandora vê berxwedanê sînorên Kurdistanê derbas kiriye li heremî cîhanê belav bûye. Komîteya Navendiya PKK pêvajoya destpêka avabûnê jî pêxist. Berxwedanên hîlwan û sîverekî dîse berxwedana mezin a zindanê û 12 tebaxê pêngava gerîla bu serdema qehremantiya gelê Kurd û Kurdistanê. Wê demê PKK hem tevgera pîrûzanabûnê, ronîbûnê û hem jî li Kurdistanê tevgera qehremantiye ye. Bi vê têkoşîna lehengan e, şoreşa vejîna netewê hate pêşxistin û şoreşa azadiya jinê pêşketiye. Bi şikandina înkarê hebûna gelê Kurd hatiye ispat kirin, lê Kurdan de pêvajoya hebûnê xwe fêm kirin û xwenasînê destpêkiriye. Dîse ji bo azadiya di Kurdan de pêvajoya rêxistin bûn û têkoşînê pêşketiye. PKK li ser gerilatiya salên destpêkê jî nirxandin kirin û hatî lezman. Li ser binga pêngava 15 tebaxê li dijî gerilatiya ku pêşket nêzîkatiyên teng girtî çetewarî hat neferstkirin. Dîse di destpêka 1990 de diviya bû gerîla bi êrişeke stratejîk xwe gihand bana zafereke leşkerî. Ev mijar jî mijareke girîng a nirxandinê ye. Bêguman sekna tevgera şoreşker ya Tirkiye û hêzên sosyalîst ên cîhanê jî li ser encama heyî roleke diyarker lîstin. Lê li vir kêmasiyên gerîla jî li ser encamê bandoreke mezin kiriye. Ji ber şaşîtî û kêmasiyan gerîla nikarî bû xwe bike hêza çareseriyê. Di 1990 de gerîla hem nikarî bû xwe bikîne zafera leşkerî hem jî pêşiya çareseriya siyasî venebû. Derketa holê ku PKK
به پارادیگمایا نتو دولت نکاری خو بگینه انجامی جبر وی گوهرتنه که تئوری و ایدئولوژیک که بی روژه ده کمیته ناوندیا پککی راپورا خودت بجه او تگینن پارادیگمایا نو بکارتینن لی پاندورا تایبتمندین پارادیگمایا کفن لپیشتره جبو وی که جیتین زمان کو او دناوا بیواجویا رخنادائی ندنه Di berdewamiyê de Komîteya Navendiya PKK balê dikişine ser têkoşîna 20 salên dawî her watîne ziman ku di vê pêvajiyê de bi paradigmaya nû re xebatên girîng hatine kirin. Wekê din bi fesîhkirina PKK re gelê Kurd bê rêxistin namîne. Wê rêxistinbûnên siyasî yên civaka Kurd her hebin û her wihêstir berfirehtir bibin. Komite Navendîya PKK di rapora xwe ya Kongreya Duwazdahan de balê dikişine ser pêvajoya modernîteya demokratîk û dibêje ji aliyê fêmkirin û pêkanîna paradigmaya modernîteya demokratîk ve pirsgirêk çêbûn. Ev pirsgirêk şaşîtî û kêmasî nayêne wê wateyê ku di vê pêvajoyê de têkoşîneke şoreşgerî nehatiye meşandin. Di 20 salan de li ser binga paradigmayan û xebatên pir girîng hatine meşandin û têkoşînên pir mezin hatine dayîn. Di serî de girêdayî vê têkoşînê êrişên komploya navneteweyî hatiye şikandin û pêşiya serkeftina komployê hatiye girtin. Bi vî awayî komplo vala hatiye derxistin. Dîse di vê pêvajoyê de partî mezintir bû, di nava civakê de belavtir bû. Bêtaybetî şoreşa azadiya jin destkeftiyên pir mezin bi dest xistin. Têkoşîna azadiyê belavî çaraliyên Kurdistanê bû. Dîse bandora wê belavî hemû rojhata navîn û cîhanê bû. Berxwedana ku Daişê têk bir ji hemû mirovayê re bû hêvî û coşeke nû. Komîteya Navendiya PKK diyar kir ku di vê pêvajoyê de di serî de zap adên parastinên medyayê û li çaraliyên Kurdistanê gerîla bi berxwedana xwe ya fedayane ji têkoşînê re pêşek dikir. Di encamê de gerîla bi şerê xwe êrişên faşîst Tirkiye şikand û planên dagirkeran pûç kir. Di serî de zap li qadên parastinên medyayê şerê ku di tunelan de pêşket di fedayetiyê de xwe gihan de lûtkeyeke nû. Hemû êrişên ku bi desteka NATO hatine pêşxistin bi şerê tîm û tunelan hatiye şikandin gerîla li dijî îstixbarat û teknîka dijmin bi hêza xwe ya cewherî teknîka xwe pêşxistiye û li ser vê bingehê plana çokdanînê rûxandiye. Komîteyê bibêrxist û têkoşîna li 10 salên dawî de ji hêla gel û tevgera me ve hatiye meşandin pêşiya pêvajoyeke wiha vekiriye. Ji ber vê yekê desthilata AKP û dewleta Tirk neçarman biçine cem rêberapo. Rêberapo xwe guher li ser vê esasê niha dixwaze partiyê û me biguherîne. Bi vê guhertinê dixwaze civak û perdalê biguherîne. Bi stratejî û rêxistinbûnên nû pêşiya azadiya Kurd dîse li her qadê pêşiya têkoşîna civaka demokratîk tê vekirin. Pir eşkere ku fesihkirina PKK dawî li tevgera azadiya şoreşgerî nayêne berûva jî wê dibe destpêkeke nû. Tevgera Apoyî serdema ku navê PKK dimeşand niha dawî dike. PKK li cêwiyê dîrokî didê rûniştandin û bi vî awayî ji bo xwe pêşiya serdemeke nû vedike. Komîteyê destnîşan kir ku PKK serdema herî bi nav û deng a dîroka Kurdistanê afrandiye. PKK bû navê qehremantiya Kurd, bû navê egîdî, wêrekî û fedakariya Kurd. Li ser binga azadiya jinê dibe temsîla hebûn û jiyana azad. Heqîqeta Kurd li ser binga xeta Apoyî ji nû ve tê afrandin. Li Kurdistanê bi PKK re wêrekî, fedakarî, piştgirî û parvekirin li ser xeta rûmet, şeref, girêdanbûn û fedayetiyê ji nû ve wate dîtiye. Tevgera Apoyî bi navê PKK van tiştan hemûyan afrandiye û niha jî bi Kongreya Duwazdehemîn vê heqîqetê li ser dîroka Kurdistanê bi tîpên zêrên dinivîsîne. Komîteyê anî ziman ku bi fesihkirina PKK gelê Kurd bê rêxistin namîne
وی ریخستن بونین سیاسی هن جواکا کرد هر هبن و هر بهستر برفرکتر جوی ببن. بلگودارن جاری برا پو پینوس دیاری زاروکان کر ده 7 هزیران ده به مناسبت جشن قربان لگرتیکا تیپا فیا به اولی کاریا بلند ایمرالی هفدیتین پیکات ری برا پو پشتی 26 سالان جاره یکمین به زاروکان را هفدیتین کر ده هفدیتین ده کره خوشکاوی فاطمه Öcalan'ı Ali Öcalan, Nevi Nüve Ronahi Arjin ya Dessali u Dilan Arin Öcalan u Braziyevi Parlamentereden Partiye Rıhaya Ömer Öcalan beştari hevditine bun. Hevditin bıkası 2 saatan domiya. Ali Öcalan tekildari hevditine jajansa Mezebotamiye marakivi. Ali Öcalan des şankir ku salane daxwaza hevditine dike u bere cejne biçen rojan telefon jerahatiye ku daxwazavi kabul buye. Ali Öcalan Vuha qalen دیروکی دیکه هری داوی سروک دبیجه کو دخوازه دیامن جی ببینه لبله دیامن گوت کو جبر نخوشی و جبر د عربی آستنگداران ده او بی رفاقت کسی که نکاره بچه من جی جبو ببم رفاقت وانه وی سردیدان کربو ایواری که تلفونه که جی پارزر هات کو داخواز اما هاتی قبول کرم لرخی که خوش بوم لرخی که خمگین بوم ما هستین تولیه وجیان از 5 سالی ما دی من جارا اول سروک بدیتا به دومداری علی اوجالان دازانین کو جیگل نکی پشتی ریویتیا ساعته که یا به فریبوتی گهشتنه گرابا ایمرالی و دمکی هاتنه سکناندن و شونده او برنه ایوانا هفدیتنه علی اوجالان آخافتن اخوه وها دومینه پشتی 5-20 دقیقان کو ام در باسی سالونه بون سروکات ما اول سر بیان پیشوازی کر ججرامه پیروز کر و مرحبا دامه ججنه زاروکانجی پیروز کر و پشتی 26 سالان جارا اول زاروک دید به زاروکان را علاقدار بو او ماچ کرن پرس جوان کر جه پرسی که دچند بستانه یاننا پینوس دیاری وان کر و جوان را گود بخوینن جروناهی را پرسین تخوند تو دخوازی ببی چه کر که چامن جی گود از ببم پارزر بگیشتی جمن رها گوند او خلفتی پرسی روشا پارتی آمه یا لخلفتی پرسی هنک گوند او خزمین ما پرسی خزمین کو جانا خوش دستانه ببیر آنی گود او جبو ما بنرخن جه خزم گوندین ما او جه خلفتی را سلاو شاندن گود herkesin کو من پرسین سلاوی من جبوان را گهینن من سروک لسرخواه او پر زندی او چالاک دید لسرخواه بوناوی او چالاک بوناوی گلک هزدامه گود ام لور جیانکه نو آوادیکن به هیوی بو به کلجان بو گود از جوانم لسرخواه me لخواه باش بنیرن لخواه باش دنیرم روشا زاروکین من این دیتر پرسی پشر ما خاطر جهو خواست و هفدیتن خلاص بو فواد کاو گو چکدانیم به شرط و مرجن سروک اپو و گریدایه نویسکار فواد کاو تکیلداری بریارین کنگره دوزدمینا PKK اون نزیکاتین دسلاتداری AKP جان فراخوی او هاد بیجه سروک اپو کر کو کنگره دوزدمینا PKK پیکوره لسر ویک کنگره هاتگرن او بریار هاتاین لوی دره مروف دکارن قالا دو بریارین بنگهیم بکه یا دسپک بریارا فسقینا PKK یا دویمینجی بریارا لسر راوستاندنا تیکوشنا çekdariye ev biryar bi şertin şert jî ev tê gotin PKK dibêje ez xwe fesîh dikim têkoşîna çekdarî radivestînim lêbelê taktik stratejîk û amûrên nû yên têkoşîna jiniha û pê ve divê ji aliyê serok apo ve bêne afirandin eger ev nebe bi taybetî destşan dikim têkoşîna çekdarî dibe ku di asta agirvestê de be lêbelê çek nikare bêdanîn têkildarî gotina divê çekên xwe teslîm bikin jî Fuad Kav ev nirxandin kir gotin devlete teslimiyete nezikatiya devlete ne eveku PKK xwe fesih bike û têkoşina çekdarî rawastîne nezikatiya giştî eveku yekser teslîmî devleta Tirkiye bibe devlet bi vî rengî di fikire lêbelê rastî gelekî cudaye perspektîfa ku serok apo şandiye kongreyê û biryarên kongreyê hene serok apo di her hevdîtînê de dibêje teslîmiyet nîne ji serok apo dipirsin vê çek bêdanîn
ew jî dibêje piştî gava ku me avêt eger dewlet gavê neavêje wê gerîla xwe biparêze. Kav wiha bi dawî dike. Dewlet divê mijarê de divê xwe naxapîne. Bi mijûlkirina PKK bi nêzîkatiyeke ku gavê neavêje nikare encamê bi dest bixe. Ev nêzîkatî şaş e, xepandina xwe bi xwe ye. Filozof Profesör Michel Loy got fikrên Birêz Abdullah Öcalan cihê îlhamê ne. Filozof Michel Loy ji anefera axiviyê got beriya çend hefteyan ez li Amedê bûm û derfet min dît ku bi hevalên xwe yên ji çepkirên Kurd biaxivim. Min dît ku bi hêviyeke mezin bi pêvajî aştiyê ve girêdayî ne. Hêvî dikim ku ev yek bibe destpêka serdemeke nû. Profesör Michel Loy got ku biryarên Kongreya Dozdemîn ya PKK dîrokî ne û dewam kir. PKK di daxwazên xwe de mafdar e û divê dewletê Tirkiye di aliyê qanûnî de gavên şember bavêje. Loy herî dawî dibêje li gorî min ekolojî meseleyeke bingehîn e. Feminîzma ku Öcalan destşan kiriye jî roleke diyarker ya jinan e û veguherîne civakî ye. Di heman demê de hesabpirsîna ji bavêksalariyê ye û geleke giring e. Berê godan ji min û çê nîr û pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.